Ke abu apa ane abu abang buru anyi berme nyahang ane rigmariu dongne magbu kai kata mai mate gotung arum nyangne nyada arum malenge nishi agam sam seling nyala jo anyang ege danyu nyode cham gula aking din dioberlo tugung gamle chingsenge the 31st Sunday of the ordinary times of year poricho si malaki ge kitab luke Gangring bu akonye saching sunga ka hiye seya ya pudargu filoni tamruji pela al roko bingu dargu yani isor uyu gunejido he gube koi bu rajange ngopa filo sabot bingdo hoge ngage aming gangda lapang hati malanglo bosu tarine kaje nyubu tonglunga teto sukupe begamle si nulugube pa Nulu teramlo ngaga amingam nuluga haluka yuki dube no naramlo pilo sabot bingdo ho nuluga aulo saching sunge ngo pau tarine hoga nuluga gring ai lachiam ngo belak tarine ridum jaktanglo saching sungam ngo jiho pakune henilo kam ham nuluga halo nulu tepe mapa hebe mabade laung luke nulu atusunge tue nikune Nulu ge tamsar luke ni maglang kuam nulu daktup mupa levi ge dingru dapo ham nulu payak nayak pa hoge kachu mupa filo sabot hala bingdo ngage lamtangam nulu angma hoge ngage dapo ngam nulu pachi paleri pa huku gube nulu am ni malangam sikki bakmu tarine hoge bingye bingha mu tarine ngulu gulo abu aking doma panere Isor akinge nguluam puma panere henilo kam abu isor ge pe begamlam hugube nulu ngulu kacu mupane hoge hugube aku asak ni arumam nulu saktam mingsu ma hoge luma mingsu done re pilo ge gamchere Pori sing anidin porisi Thessalonica ni gube Paul ge pui puta likichonam loke Ucu tang mubu anga atusu kuam hagabla yanu sonam aing jagbe nulu lungralo ngulu changam yanu pane nulu am ngulu mangi jak pane hebela isurga gamcher ham roko ma hebe mabdi ngulu atusu am kam jiping dobe ngulu mangki ngu pane he nilo kam ngulu am halung aking nulu ripakune hoge tuma se akube ripakune abung bor tonglonga nguluga ator bon rinamam nulu mangpah do isurga tugong gamlam nulu am bing yengla alo ayube ngulu hingter bon ripane he nilokam nulu luke aku gunyikam anying acu aging moma dobe ripane pugu aku sibe ripa ngulu guluke isurga gamcharam nulu hidlo tepa riho nulu narak pane ni ha ni ga gamchar aing be narak ma heba mabdi huku apo loda jagham isurga gamchar loda ham sija nulu lungra lo bon ridung pa al haji pa hala nulu lorak pane pilo ga gamchare tugung pui darak tugung pui luke pori aku Matthew ga likiku be jisu siba binging la ni apamam la muga ajingbu tunglung ham gyotam pane Scribe la parisinge Moses ge dotam lo dope do hoku gube bulu ge bingtam tamsar ku be nulu rito hoge kato heba mabedi bulu ge riku be nulu rio he nilo kam bulu hugu tamsar pa ham bulu rinyuk ma pane aging jak aging aike ni ge garbang lo bulu dingbak luk do heba mabedi huku ham masik la mabi dobe kam Bulue alak irap ada tarinare bulue ma buluge rinam lungki da dinge ni kapah mudoberido tukte lo iji puching nenam takte dobe hoge aso mutola bulue gedo daming akumlo al kapah ku dotam lo bulue doneng do hoge sinagog lo atuk dotam lo docho chochik do heberila bulue bojar lo niam hingde kadela dumpo pahang kudo hoge tamsar bu hala gukku dobe rido hugu aing baje kam tamsar bu hala nulu gukku yo he nilo kam atubu aking gu nulu dotak pa hoge nulu malang abang bor pa
Seching so aku magunyi nuluga abu be gokto. He ni lokam abu akingu roko nulue dopa. Hoge mu sargo lo dopa. Tamser bu halakam nulu atuswam bingku yo. He gube tamser bu aking roko nulu doge pa. He Kristo pa. Nulu lungra lo ko yachuk bu he nulu ga nyera abi berito. Aku gune hiye mu atuswam au be bingcha gacha sudo ham changam yanu mutarine. Hoge aku gune hiye mu atuswam changam yanu mudo ham au be gacha tarine. Hilo getugung puinge.